Ovako, danas je temperatura 5 stepeni. 4 stepena! 4. Mene slušaj. I kupamo se, nas dvojica. Prvo zagrijavanje. Ajde, prvo. Ajde, vamo. Mali, dođi vam. Aj. Sad ćemo rad. Aj, kre. Stani sad. Moram ja jednom za publiku. Aj. Izlađem. Hvala, gore ti ravno. Što imamo datum danas? Ja mislim da je 4.11, jel ne držite me za riječ? 5. Dok kažem 3, ona je preskočena. 1, 2, 3. Ne, stav, Ovo moguće. Nisam imam beđončar. Ajmo mali. Ide pilja, ide, pra vrba. Zaleće se pilja. Kira, da li je ovo moguće? Evo ide pilja, ide, snažan je taj čovjek. Oli, zagrijava se sada. Oli pilja, nevjerovatno ovo bilo. Treba da budete ljudi ko ja i ovaj. Gospodin ovdje Kina. A ne Klošar. Tako je. Ugledajte se na nas dvojici Kina. Da.